Mizoram chani hi kumsang ka zuga somnga pathin January ni som pasari khan pungur belale pizatin soi te fa pariat zinga pangana ni in not sejol khwa lo pianga kumsang ka zuga somsari panhi aralia nen in nein fa mi pa pathum le me chia pathum nein tu som paruk aneya afa pa pahni te le apasal hian an boral san to ani ama himitai matak le in to del tumchat mi ni a apasali na boral san nu hian afa te paruk en kolina chu thokin in le lo te po chatak didin na huna mang chawa ate te changa shisel lo takani chungin na thoklowa om thiam lo mi ni in koshan hia bel tata adam phot chuan in khom chu ngai lo chongchai ngai na takani a kumeng bodi chung chu jing chongchai in khom dar hi wa in a hlim thei em a atu le fa te tan hian a chongchai na sa hle china atu le fa te po hian an ngai nan mangai em ani akumalo tam deuh nu hian zun thlum le thi sen sang te nei in voi tam tak dam doi na an luta IC wa te omin dam chatakin dam doi na chwa san le mai china koshan ho te chongchai na ra ani ati a halom thei hle chin kumsa ni som ni pakhat ogas ni som pariat khan covid positive ani ti sha ta ni a kum upalam le na dang nei sa ni awangin ZMC lama da phe ni a chachau vele mai don an shiat lai le be se na sang tak ne na an thlir lai in kumsa ni som ni pakhat ogas ni som ni pakwa pathiani zandar soma amangai te le ama thalhel ngoi tu te natna le lungai na te om to lo na lelpan na lo shwai ta ani voina thi champha voi khatna lo thlen hian atu le fa de chuan an ngai azwal ema ama sha ring na hunan buat sai lo man pui tur hian mun sang sang chung khadaina chenwal cha zong te an som cheu ani
ang rai ra om ve mo o ka chu pham chang nu tra pin ka zong zel do ton le ni herta kang mo kanu kang ani chu kim te in na wang kan lui za china o ka chu nu i tel lo chua i shayarang kan vai tri